Bw'omugusi. Kitariki emerongo ebere na isano ne mumutyenyo kianda omwaka wechiribubere na emerongo ebere na ibere na inyemwanchu murere undizi TV andonsi aso tsengerete nino kwigena ngani gonde tokotwara emarogoba engia asentu buna ndizi TV twabe tokoretera emo ase mukuru ase omochie o Nairobi amorokerelio joboncherelia korwase getigia Jamhuri Gardens ase babeire bose oyo musakitu wamangana maja Mildred Mumanyi abeire okumanya aya rete ime omochiolia o Nairobi boigo na manga berokanekibwa ime na isiko yorogongo rwagusi nyuranga litukulia lero ni gamasaba abagakwenekibwa ensemeria Nyeri asugusabira abana babete bagusiria amagima abo nabo goremye chinka chiabo babete bagusiria amagima abo asensemo area ya Endarasha boigo nigo mumuroyo mo abagago itwa ensemo area ya Gesu ayonsi na mange nimbengo kumanya ase marogoba yabono nigaragire chinsa ikomecha no marogoba literane nkuru kwa Job Maangi no kweneka chibichechi boigo na malio gabero ikera asenchira Jobo ikera nere Sara Momanyi asilidia mose akweneka kwa nyolere wetera asenchira Jomonwa wimanyerero nkwira nande asika gitali ege tambe Monchumureli on Ndizi TV na wakando tobwate wetera asenchiro mtandaito Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria YouTube Ndizi TV News na wetera asenchira chekerero www.ndizitv.net amanyini kuchukua chaka kurua ase county ya Kisii ensemeria ya Nyamesoche kutoka ase woda ya Gesusu bunge ya Nyaribari Masaba asumwanchumurelia Ndizi TV abantu abosamenyi bensemi bakubuka ningana ijogo ichana yemaiga yomumura oyo mogo itamu muromu abo maiga yotwara riomana ningana yaba gekwirira ogo ichana nabo yokonekibwa n'umugambi wensemo eyo Geoffrey Makoli ase egekuro getindi kyaba gekwenekibwa ase enseme yononya nigo mubere onyagosira o Samuel Omari Mairura obago ikibwa ase enkendu ya Karoka singa kibono omukagirwa abekire egesibo kingaki obotukibogenda tekumanya inga ninkikirete omumuroyo goitwa bose gosiria obogima bwaye Samuel Tango Geoffrey Makoli injo mugambi Nyamesocho aseli tukolia lero na botu bato moichano ne sublocation asetu anyara gwato usiri gichana kialengegeke ekyo kareto ko bata chiri botu kuru ase family aite tuna mumuro mwabo na botu aligereirie nyomba na bamenyete tu atwero goichano konene ebamenyete babere nyomba na mumuro yo mwabo moitete na bamoitete amanyi ngana bakorekana kuru nyomba utirimboka amanyi ngabuna mukurure tagache kumubeka aseli toke etende kitu ne serikali ngetogogeti ase gichane gikiaboretie sheria soko boko kwae na goita mumuro mwabo na are goteba abantu bikenyero gitu Nyamesocho eyetali erenjera turamenye omonto agoita omonto pi omokurura bune eseso tuguta negetende kebe na tunakemea hicho kitendo toge kemea kabisa togotebanga abantu itotomenye no morembe ebichane bike amagana yemiandarati mariogo yogotindia naro mono akoreta amagana kabiraye monta atindire tari korora kara goito monto mwabo tari koranga no monta ita bando bekenyero giake magogo tagete ko batebia tigato semani tigabantu bagende kanisa ande tigatuanchane nonye ntarabo bogambi bikesi kabire bya baire simira ase kenyoreke twara cha twaro bosemi na andaro royo mino
anchoyo minu muna yakorete ki na buyanjete orocha gatende kekero mumuro yago itamo muro mwabo wari wetende yemo na mama mwabo nyagoitwa na eretalia etwale komosaba airane na eracha berese familia yake kora na chata magende isiko ganso so Tumuriria Undizi TV chinga ki ense cho Kenya ligochengera lituko linene lyokorwa esegeto igoro yobuya bogorenda bose okobanga oroiboro nigo county ya Kisige kobwatarana nebyombe bitali ebya serikali baba kwarigani bene omoyega bose omoroberi bokorwa esegeto ase abamenyi bekinsemo au asomoyega omonene obakwenekigwa asinyagitari ya Riana level 4 hospital egotoka imebunge ijaboncha niga menyi bense miba kogokera tambukire kiyo kwegwa obosemi na tebangamba chikobwatia amangeri ayo nabo igokorwa obosemi agotia ase abande lindi gochigotwara amagima ale amanya nabo yokone kinga nkulenda bale oroiboro kuna ebwenderete. Iris Kemuto Ogendi, na siku ya leo tumekuwa hapa kwa sababu ya kusherekea World Contraceptive Day ambayo ni siku inasherekewa ulimwengu mzima, na sisi kama Kisii County tumesherekea hapa Riana Health Center, na cha muhimu ambacho tumekuwa tukisherekea siku hii ni kuhamasisha watu na kucreate awareness juu ya mambo ya family planning. Bagaka nikakieto twakire tonyare kubwatisia abasubati kubanga oroiboro kyagera yare kanirenga abasubati na uko kwa maito kubanga oroiboro ntubuna bagaka mtori bari kubabwatisi. Pia tumesisitiza kwamba kupanga uzazi sio jukumu la wanawake peke yake, lakini tunahusisha wanawake na wanaume wote pamoja. Umuhimu ambao upo katika kupanga uzazi ni kwamba kama mme na mke katika familia wanaweza kupanga, kwa sababu wakiangalia mapato ambayo wako nayo, hiyo inawapatia nafasi ili wakaweze kukimu mahitaji vizuri na hata kuwapeleka watoto hawa shuleni. Pia kuna umuhimu kwa mama, kwa sababu mama anapopata mimba kuna changamoto nyingi mama upitia, na hata wakati ule wa kujifungua mama umwaga damu, na kwa hivyo afya ya mama haiwi sawa tena. Kwa hivyo mama pia anahitaji kupumzika. So wakati ambapo mtu hajapanga uzazi, ama kama mme na mke hamjapanga uzazi, kuna madhara yanaweza kuwepo, na moja ya madhara hayo ni kwamba watoto wanapozaliwa wakiwa karibu, yani ile spacing hakuna, hawa watoto hawatakuwa kwa afya nzuri. Kubanga oroiboro ni kintu kia maana ase enka kiagere ko nyara ko okonya kiamate cyanyara kurinda abana babo bogosuka bosionigo abayiboli babiri bagosemigwa kuira abana babo ase chiskuru cyobo bundi n'abasayego yasonania nemeremo bose kwegera igoro yemeremo yamagoko yekubwatekananga nigo emereme yabera korakananga nigo ebwate amabaga amange yogo chikonyora emeremo ayaniga kwanwa ase ensemo ya saigangi ya chingaki serikali ye county area Nyamira bagego chakibene omoroberio bogosira abamenyi bensemo eyo ase obotugi bwenchinchoke omoroberio bawikiranwa no mwaziri otenerete amangana arengete chisemi ase county area ya Nyamira CPA Emily Ongaga oyoboigo bagakwenekeria abamenyi be county ya Nyamira buna serikali nerwete anemono ase gotigosira chiskuru cyobo bundi. Na pia ya muhimu kabisa tumekuja ku launch bee keeping activity ambayo shule na the community in general wameweza kutengeneza kwa sababu ya kujimudu kwa hawa wanafunzi, an economic activity for our students and the community members here. This is an economic activity in the spirit of youth development and youth empowerment. His Excellency the Governor is in the front line on supporting our BTC centers, because education is power, education is an equalizer. So therefore today we are here to ensure that our students also are empowered with this beehive economic activity to help our students and also to boost the capitation of the school. Ningeomba kuhimiza wazazi wetu, tafadhali mulete wanafunzi kwa wingi. Mheshimiwa Governor amepeana walimu katika 4 courses kwa hii shule. Tunaleta mwalimu wa ICT, tunaleta mwalimu wa masonry, tunaleta mwalimu wa motor vehicle,
na already katika hii shule tuko na mwalimu ambayo anafunza tailoring and dressmaking, na leo hii pia tumekuja na equipment ambazo watoto wetu wanaenda kutumia kufunzwa. So tunahimiza community yetu, tafadhali mtuletee wanafunzi ili tuweze kuinua shule pamoja. Wote waleta watoto hapa, ni shule kubwa hii, lakini watu wengi wanafikiria kupeleka watoto Nairobi, Mombasa, na ile certificate wanapata huko ndio iko hapa. So we are very much happy. Principal, Madam Principal, asante kwa mpangilio huu. Tebya abaiboli abasegangiya na kineni kwa chumura gabalenta abana asobonga se poteni ya segangiya ekyagara eserikali negendete kuimisha abaiboli tira abana vocational. Mwanchu muriria Undizi TV togosuka bosio asorobo chirogo ichani nigo omoyegabo gosabera chinka chia abana babete bagosiria amagima abo ase omubasokano bw'omuriro beto gutubuka ase skuru ya Hillside and Russia Academy obagokone kigwana gokorekana ase county area ya Nyeri. Omoyega oikiranwa nomokonyi bw'omurai bw'enseri Gathi Gachagua omurai bw'ekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka mwaziri w'ekisemi Julius Migoso gamba gati yabarai bandi asa barai babakorwa amagombo gochia ase chinkani chiamate chiabana bali babete bagosiria amagima abo kakwana ase nsemeyo nigo mokonyi bw'omurai bw'enseri Gathi Gachagua abagakorwa okoboria ase abarai bakisiasa gusika abamenyi borogongo rwa Mount Kenya anemono inkubatekananga neliberere lya kisiasa lyabere kwene kiwa ase enseme yo ase chinkuma chigenderetenga nigo omuswada bw'okumwaka isiko gendete ko aliganiwa. Nimefika hapa kwa niaba wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ambaye yako ziara kirasmi nchini Marekani, na kwa niaba ya serikali yetu na wa Kenya kuja kuomboleza kifo cha watoto wetu. It is true the way the former defense minister has said. When this tragedy occurred, I was in Mombasa on official duty. Young boys, our heart cries for them. When you look at them, they are innocents. They are no more. So sisi kama serikali wazazi tunasema pole. Kwa watu ya Nyeri tunasema pole. I appeal to everybody to treat the people of the mountain with kindness, because it's the right thing to do. These people who are there, they are there today, they will be there tomorrow. Former Vice President, the people of the mountain are very good people. They are very trusting. And they are very Togoskabusyo nigensemo yaye omorebe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka abagakorwa eiranga mbachigotenena no mokonyi bw'omurai bw'enseri Gathi Gachagua chinga kienderete gwetera chinga kichinkongo chia kisiasa. Deputy President Rigathi, go tell Rigiji, God is on the throne. We have a nation to mold together. I never like pretense. There is tension in this country. Political tension. So moderator, tuombe Kenya. But when the moment comes, aliyekuwa makamu wa rais mzee amelala, Mwai Kibaki will always be there for the people of Nyeri. Tutakuwa nanyi bila uoga, bila chuki, mambo ya changamoto kubwa hizi. Tutakuwa pamoja, na nchi ni kubwa kabisa kushinda sisi zote. Lakini kitoka hapa, uniruhusu governor usitume askari na tear gas. Nitasimama Nyeri town na nitasimama Karatina.
kuna mambo muhimu sana ya kuelezea watu wetu wa Nyeri. May the good Lord rest the source of this little Mwanchumurilia Undizi TV engane yokurwa asense meria ya Hillside Ndarasha kaunti ya Nyeri notochuikira omweli obwo mangana majia chinsa 10 chabono marogoba literana nkuru kwa Job Maangi no bagakwene kinga chibiche chiboigo na maliogi abero ikira asenchira Job ikira nere Sara Momanyi ensemo elia yomuno imanyerilio oyone kinga konya nyorole nere amalieta aye Lydia Mose wikira chinga kichinde na abiri nkobaganilia obolelia obuya Imyandizi TV nabwo obwansu bumugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.